Batwitana the Soweto String Quartet sibira ku ritwetani ka album leyi thweke Zebra Crossing sirisema ikhwela hlekana mingisrom kana lona FM nokuhlanganisa ku ringanisela station shurko eka nhlekana lo rambiri namuhla hlangana wena twi kusukela studio 2 apolokwane kutisela nokho Africa wabona umelerisiwa injindane Eric Mabasa ifama singofikeleka awara liya ya kume mone kola kamgala lona FM kunjala Gauteng eMpumalanga Northwest hala kungana Still Fontaine yingana bazama akhetha swinene kunjani eMpumalanga mkona la Limpopo la akhetha swinene ngomnga yingisela audio streaming yamgana lona fm.co.za mina no warsima to jimo xithango mashingirtano wa chichana makunelo wandandatsi hikutisela nongana ko Africa wa vulavula baka Eskom bakona andaka awara yanwe kasekela sungula hitwa ku committed maka kwala unga ko kasi yin'wana mhaka i mhaka leyi nga ta va kha hi bula yona ya timhaka ta varhangeri va hina na vusiwana lebyi nga angarhela tikonkulu Afrika eAfrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe hinkwaswo Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu loko a vulavula hi ku tani tolo nkume riqingho kusuka ka un'wana wa vanyiseri ako ile mativa ka ndindane na ku tsava ku ri mahungu a ku vulavula timhaka ta ku na vanhu va nga kumeka va kha va yimba va nga yiva swakudya swa vana va xikolo se xivutiso ku loko va yive swakudya swa vana va xikolo ku ndliwa yini hi vona va khomiwa ke ku endleka yini se ta lava principal Baloyi very nhloko ya xikolo i principal Baloyi loko kuma nkarhi va ta hi fanisela ku va tiva yini ku ve ku na tikhamera la xikolweni xi komba ku vanhu va yivi swakudya swa vana va vanhu tsikana ku yiva man ya leswaku ri ule nga la tikweni leri ai mativana kama msiritano mingisiro Munghana Lonene FM maphorisa va xifundhani xa Limpopo va tivula ku va kume va ehleketeleriwa lava van'wana va voho va hoxa ku xandla ka timhaka leti ta ku va tlhavisa to movha ta vanhu ku na van'wana va tiva ku va nga humelela hi timhaka letiwani loko famba hi N1 xikombiso ta swi vona va kha va kombisa leswaku la mi nga yimi ka 15 wa tikilometara nga yimi ka tindhawu leti ta va carousel sweswo swa ku taniya hi mhaka ku na vanhu lava va ta ku va ta yivela a ni tshama ni kha ni vula ku vanhu lava tala ku yivela ni hleketelela laha mi nga nitwi kambe hi amukeleni va xiphorisa va vulavula na maphorisa ya Limpopo Sergeant Rikhotso a hi va amukeleni hi twa ku va ri yini vona va ri ku endleke yini hi ndlela leyi Sergeant hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Inhlikane mahashikani na le ka vayingiseri va Munghana Lonene mi ri ku endleka yini ni vona statement xa n'wina laha mi nga hlamusela vayingiseri ku kahle mi ri ku endleke yini tanihi maphorisa inkomu mahashi vhiki leri nga hundza hi ve na nkateko wa khoma va ehleketeleriwa va ntlhanu endzhaku ka xileriso lexi nga humesiwa hi Provincial Commissioner Lieutenant General Thembi Hadebe leswi a swi landzela timhangu leti a ti kumeka ti karhi ti humelela aka gondzo leriya ra N1 ngopfungopfu kusuhi na Biladila laha a ku mangariwa milandzu ya ku va vanhu va kumeka va karhi va phangeriwa tinhundzu ta vona van'wani va hetelela va mbeteriwa hambi ku hetelela ku va na un'wana munhu loyi a nga kumeka a hundza emisaveni kambe leswi a swi tala ku humelela a xikarhi ka vusiku ngopfungopfu loko vanhu va karhi va famba aka gondzo leriya a ku ri vanhu lava kumbe va ehleketeleriwa lava hi nga va khoma a va ri na leswi a va swi hoxa a xikarhi ka gondzo loko mi ri ku fambeni swi fika swi tlhava mathayere se loko movha wu poncini hi ndlela yeleyo swi vula ku loko ma hala ku ta lunghisa mathayere vona a va huma hi le tlhelo ka khwati ivi mi kombeteriwa hi xibalesa mi hetelela mi phangeriwa nhundzu ya n'wina van'wani va va twisiwa ku va va lava hi lavo kumeka ka tindhawu tetiya to mi kuma ku loko va karhi va famba ntumbuluko wu tshuka wu va vitana loko va yima ka ndhawu leyi va vonaka nga ku va hlayisekile kasi va ehleketeleriwa lava a va kumeka va tumbelele aka tindhawu totoleto se ku na milandzu yo hlaya swinene leyi nga kumeka yi karhi yi mangariwa ngopfungopfu aka tindhawu letiya ta Biladila na ti-police station te le kusuhani hambi ku ri ti-police station ta ti-province tin'wana leti hi nga kusuhi na tona hi nga khigetelana ngopfungopfu loko swi fika laha hi avanyisaka xifundza xa hina na ti-province te le kusuhani ku fana na Northwest na Gauteng se vhiki leri nga hundza endzhaku ka xileriso xa Provincial Commissioner va ehleketeleriwa va ntlhanu va ve va khomiwa hikuva hi tirhisana na swifundza leswi hi nga angarhelana na swona swifundza swo fana na xa Gauteng na xa Northwest maphorisa ya Brits hambi ku ri va Themba laha ku nga vuya ku khomiwa va ehleketeleriwa va ntlhanu ku nga hlasiko endliwa na leswi swi vitanaka identification parade
laha hi nga vitana va tisiwa ku vava ku va va ta kota ku vona ku impela vanhu lava hi nga khoma vona ku nga va ku ri vona lava va nga va xanisa na, and then vanhu vo va lava va ntlhanu va tisiwa ku vava va fike va tiyisisa ku impela hi vona lava nga va xanisa hi milandzu leyi hi nga vulavula hi yona hi nga yi longoloxa boxe. se swi vula ku va yile khoto va xiyimo xa vo xi kwihi sweswi hi la kota ku twa ku ku na mavito se ma nga huma ma va ehleketeleriwa laha se ku nga va hexiwa. I ntiyiso ma hoxiwile mavito mune ka lava ntlhanu i vanhu lava va kumekaka va ri vahlampfa va nga havamu ku ri maphepha ya vutitivisi ka nkarhi wa sweswi wun'we i muakatiko wa Afrika-Dzonga loko ku ri ku nkarhi wa pfumela swi vula ku hi nga va hlaya mavito ya vona kambe va ve se va humelele a khoto laha nandzu wa vona wu nga hindziseriwa amahlweni va ta tlhela va vuya khoto ya bilavila hi siku ra vu-9 n'hweti ya N'wendzamhala lembe ri nga ka rona 2024. Khoto ya bilavila loko vulavula hi bilavila no tsundzuka siku rin'wana ni nga tshama ni kumiwa ni kha ni famba 171 khale na ha ri ntsanana mara hayi xexi kambe swi ri tani ni ta bula hi yo siku rin'wana ya leyi mhaka va dumiseni hi ri khoto mina ni lava ku hi va dumisa vanhu lava i vahlampfa i va mani va le kwihi vo tala tikweni ra hina va pfumala maphepha manene yo komba ku va hi vo va mani kumbexana mavito ya lava nga mi nyika wa wona. Muhaxi va ehleketeleriwa lava hinkwavo ka voho wo sungula i tiveka hi Alberto Quinton Lucas loyi a tako a huma hi le Zimbabwe kasi muehleketeleriwa wa vumbirhi u tiveka ri John Moyo wa malembe ya 48 hi vukhale na yena i huma a Zimbabwe. Muehleketeleriwa wa vunharhu i Tsakarai Wenzerai wa malembe ya 23 hi vukhale na yena i huma a Zimbabwe kasi muehleketeleriwa wa mune i Khumalo Khoza wa malembe ya 26 hi vukhale loyi i tshama kwala a tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kasi ku na Brighton Zacheche wa malembe ya 47 hi vukhale na yena i huma kwala a Zimbabwe kambe muhaxi va ehleketeleriwa lava va langutisane vanharhu ka vona va langutisane na milandzu yo phanga va hlomile xikan'we no mbeyetela kasi vambirhi va voho va langutisane na milandzu yo dlaya vanharhu va langutisane na milandzu yo dlaya vambirhi va langutisane na milandzu yo phanga va hlomile se lava nga langutisana na nandzu wo dlaya lowu nga humelela kwalaha bilabila endzhaku loko va ta va un'wana na yena a ponceriwe hi thayele loko va yi va fika va n'wi phangela nhundzu va hetelela va n'wi dlaya i Khoza Khumalo ku nga muakatiko wa Afrika-Dzonga kasi ku na vahisiwa vambirhi ku nga Brighton Zacheche na John Moyo so lava va langutisana na milandzu yo dlaya xikan'we na n'wana leyi hi nga yi kombisa kasi lavambirhi hi yaleyo phanga va hlomile. Ya no na mi twirisa jeni hayi mi twini a ni tivi ka ni vulela yini kumbe swi hlokovetela sweswa hi kavanyeta miehleketo hi sala leyi 10 second kumbexani ni pfumelele ni hundza hi laha mi ta tsundzuxa vaaki kumbe va tsundzuxa ku va ndla yini kumbe va papalayita yini ka tindhawu tihi ku ndlela ku xiyimo xa muxaka lowu loko swi koteka xi nga va humeleli hi ndlela leyi mo ni khomela tani Rikhotso i Sergeant Rikhotso lava vulavulaka maphorisa ya Limpopo hi bula na vona ku ya mahlweni ndzhaka leswi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. A hi tseleni Sergeant Rikhotso mi tsundzuxa yini ka endzhaku ka loko mi ta vone sweswi nga humelela na vanhu valava va nga hetelela va khomiwa mi tsundzuxa mi ku yini ka rixaka? Inkomu Provincial Commissioner va Limpopo General Thembi Habebe va tsundzuxa a swi vuli ku va ku khomiwe va ehleketeleriwa lava va ntlhanu tindhawu toleto ku nga va ku ri na garantiya yo kusuka sweswi ku ya mahlweni timhangu ta muxaka lowu ti nga humeleli tanihiloko vulavisisi bya ya mahlweni swi ngo ho no vula ku nkarhi wun'wana ku nga tlha ku khomiwa van'wana va ehleketeleriwa se vaakatiko va ha tsundzuxiwa loko swi nga bohi ku famba vusiku ngopfu aka gondzo leri nga kombisa roho a xikarhi ka vusiku ku timhangu leti to tala ta koho a ti endleka na vusiku a va ringeti vaakatiko ku va papalata ene va nga yimi kun'wana na kun'wana loko va la ta tipfuna ku na tindhawu la magondzweni laha ku nga na swipoto leswi tlhaka swi kombisa vuhlayiseki bya vaakatiko kasi xin'wana xa ku hetisela milandzu ya muxaka lowu na yo yi kumeka nkarhi wun'wana yi karhi yi kondleteriwa hikuva vanhu va kumeka va ri a ti-hiking spot lava kumekaka siku na siku va ri karhi va yimela swifambo leswi va nga swi tiveki ku va famba na va mani kambe va la ta kahlula va fika laha va yaka kona a ku na munhu loyi a nga tshembisiwa ku va a langa xifambo lexi a fambaka hi xona kambe vuhlayiseki bya vaakatiko i bya nkoka swinene hi ri maphorisa ya xifundza xa Limpopo hambiloko hi tirha hi nge swi koti ku va hi humelela handle ka ku va vaakatiko ku sungula voho
va kombisa ku va na ku tsakela ku va hi va sirhelela hi timhaka ta ku va hi twa loko hi karhi hi va tsundzuxa se a va papalati ku va famba vusiku na loko va karhi va famba va meka sure ku va hlayisekile lava yima koho a va sunguli va xiyaxiya loko va nga si yima va ti pfuna ku endlela ku minkarhi yo tala milandzu ya muxaka lowu yi kumeka yi karhi hi papalata Sergeant Rikhotso khensiwe swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeza inkomo inkomu Sergeant Rikhotso va vulavulela maphorisa ya Limpopo hi bula na vona ka nhlekana siku ra namuntlha ehansi ka vurhangeri bya Lieutenant Thembi Kgadebe i Lieutenant General Thembi Kgadebe kumbe title ta n'wana maphorisa ta ni hlupha siku n'wana ni kha ni holovana na Captain Oriel Maluleke phela mani na ha ri warrant officer hi me captain ni mi twile Captain Oriel Maluleke se vele maphoriseni ya le ka Malamulele un'wana wa maphorisa lama nga na ntokoto swinene va nga famba tindhawu va tirhile va lolekane va tirhile va giyani sweswi vele ka Malamulele Captain Oriel Maluleke kambe miswiritana hi mahlweni mingisero wa mehe ni teri laha ka hafu ku bela awara ya 12 lava hi vulavulanyana ka ntsongo hi timhaka leti ta ku na nhlengeletano leyi nge le ku yini mahlweni a Rio de Janeiro a Brazil yi rhurheriwe hi nhlengelo wa matiko ya 20 G20 lama ma nga rhanga mahlweni ku ta ka timhaka ta ikhonomi loko ku hela nhlengeletano liya vutshama xitulu bya nhlengeletano liya bya suka ka tiko ra Brazil bya ka tiko ra Afrika-Dzonga ri ta va se ri rhangele G20 swi vula ku matiko ya misava na varhangeri va vona va ta va ri la Afrika-Dzonga haxawa hi ndlela yoleyo se swi vula ku yini swi vula ku va kha ku langutiwa minongonoko na maendlelo lama va nge ya hetelela ya pfuna hina tanihi tiko kambe ke xivutiso hi lexi veri Afrika i tiko leri ku nga na vanhu vo tala lava nga ri ku hanyeni aka vusweti byikulu se veri hi nhlengeletano leyi veri nhlokomhaka nkulu i ku lwisana na vusweti se xivutiso lexi ni vutisaka xo wehe mina mutlha ni lava ku hi vulavula yona i ku hi mpelampela G20 leyi yi ta hi pfuna sweswi va vulaka swona ki ngopfungopfu loko ki languta matimu ya tikonkulu Afrika i ki languta matimu ya sweswi hi nge le ku rileni hi ku khomiwe vakulukumba wa mune vo huma Zimbabwe lava va hehliwaka hi milandzu yo yin'wana ya koho ya ku dlaya yin'wana ya kona ya ku phanga va hlomiwa ma swi twa ni sweswi ni vulavulaka na n'we hi ndlela leyi vanhu va rhurhile tikweni ra Zimbabwe va rhurhile varhangeri va vo va fuma na swikun'wana matsundzuka vana va khale ka President Robert Mugabe va ta holovela a senteni va ta holovela senteni va ka va dya kahle tiko hinkwaro ri ka ri hlupheka se hi leswi matiko ya Afrika yange ya ta lwisana na vusweti hi ndlela yaleyo ki na kwala kaya mi tshama mi hlangana na n'wana holobye mani va ku i dokodela kumbe n'wana holobye mani va ku i artisan i ti-millionaire swi huma kwihi se a hi vulavuleni hi anamisa miehleketo ku hi to tipolitiki ta tiko ku hi mpelampela tikonkulu Afrika ni tsundzuka un'wana ni rhumela video yin'wana ya i mani nkulukumba loyi a ri prime minister ya Britain Boris Johnson ya a ka tiyela ku xaveni swakudya hi xikanyakanya sweswi se a nga khale ka prime minister hi mhaka yini hi mhaka ku na nchumu lexi xi chavaka wa ku na yena ya ku tirheni hambi sweswi na ya nga famba hi swi vulavula loko a suka laha kambe sweswi a hi ku twimikisero mena sa leti mina ta mune hi twa van'wana lava nga vulavulaka ivi kusuka kwalano hi vona ku hi mpelampela hi sweswi endlaka ku vanhu va hetelela xintsanana loko a kumanyana 2 million ku ya hi miyingiseri i lava ku va pfula phati hi yo ndlela yi ri yoxe yo ndla vutomi laha Afrika-Dzonga na matiko ya Afrika langutani leswi nga le ku ndlengeni na Mozambique loko ya Mozambique ka tin'wana tindhawu wo twi nga ri ka ha ri va 1980 hi 2024 mara loko wo vutisa ku vana va president na va khale ka va president va le kwihi yo a hi amukeleni n'wana loyi ni hlekana a khale nga mpfukeli vutomi mina hi pfukeli n'wina minjhani hayi va lava mani mi teka yin'we na a mi nga fanelanga mi ri halala hayi namuntlha ni twa ni nga ku ni nga dzamba liya ni khumbe ngopfu hi laha ku i siku ra vatatana ra misava International Men's Day ya se ni vona ku na ti-challenges tin'wana leti hi faneleke hi pfunana tanihi vavanuna
na ku languta leswi vavanuna va hlanganaka na swona leswi vo ka va nga hlanganeki na swona. Haliya yin'wana hi ta va yingisela lava nga ta nghena ka liya yin'wana. A no tinga ku ni khoma leyi. hayi a swi voni nchumu. Khalanga vavanuna vo tala ni khensa loko namuntlha ku ri na International Men's Day ya ku va recognize ya ku tekela vavanuna enhlokweni. Vavanuna vo tala a va tekeriwi enhlokweni ku ri la South Africa kumbe ematikweni ya misava. Loko wo languta laha Bibeleni hambileswi ni yi khomaka hi ncila Bibele, minkarhi yo tala loko ku kha ku catiwa i ta twa va ku laha nga kuma n'wansati i kume xi xa kahle, xibye xa kahle. A yi tali ku vulavula hi ku laha nga kuma n'wanuna i kume munhu wa kahle. Ene a swi vula ku vavanuna va kahle a va kona. Vavanuna namuntlha va hundzuke donki leyi kokaka ngopfu mara ku tlhe ku buwa yona. Vavanuna namuntlha va khome hi ti-depression, va khome hi stress. Loko va tirha va ri vavanuna va miti, loko va lahlekela hi miti na vuswa byinene va hanekiwa. The question leyi ti vutisaka yona i ku loko i languta leti emakhotsweni, the majority of people lava nga ti jele i vavanuna. Majority ya vanhu lava nga ti-homeless lava dyaka xitaratini vo tala i vavanuna. Why hi ri ka society yaleyo ku vavanuna va kumeka va ri ka the wrong side of the law ka minkarhi yo tala na? Va kona vavanuna lamuntlha lava ku va tekela enhlokweni ku na vavanuna lava va tirhaka swinene va nga yisa vana swikolweni va va ku kahle mara a va tali ku recognize-iwa. Equally vavanuna lava endlaka ku swi nga ha tikombi na ku na vavanuna va kahle i vavanuna lava loko i hlaya ka mahungu khalanga kumbe i yingisela i twa ku munhu i pfinye n'wana wa yena wa ngati a ri n'wanuna. I twa ku munhu i pfinye doctor xa yena n'wana wa yena hamba nga ri wa ngati mara i n'wana wa yena. I twa ku n'wanuna i pfinye mukhegula. I twa ku n'wanuna i dlayini. Hinkwaswo sweswiya i twa ku mfana i dlaye n'wansati. Hinkwaswo sweswiya swi ya penda vavanuna hi pende yo ka yi nga ha ri ki kahle. So the message leyi a ni yi tiyisa ka vavanuna i ku vavanuna n'wina mi nga kona mi hanyaka kahle mi nga ku tlhogomeleni mi protect-aka vavasati yanani mahlweni. Namuntlha i siku ra n'wina leri mi recognize-waka mi tekeriwaka enhlokweni. A ku yiwo mahlweni vanhu va protecta vavasati va tekela vavasati enhlokweni va protecta vana. Ma wu vona na mfumo ku na Department of Women and Children. Department ya vavanuna a yi kona. Then mfumo na wona wu swi tekela enhlokweni ku vavanuna a va na ti-problem. Vavanuna va na ti-problem to tala. Ko va ku society yi langutela ku n'wanuna a vi tough. Society yi langutela ku n'wanuna a nga vi na ti-emotions. That's why n'wanuna loko a ri lava ku wa nyenyela. Hi mhaka ku society yi langutele ku n'wanuna hambi swi kha swi tika a tiyisela. Then ni la ku encourage vavanuna ku ri a hi yeneni mahlweni hi endla swilo swa kahle. Van'wani va ta swi vona van'wani a va nga swi voni. Mara a swi vula ku vavanuna hinkwavo lava nga ku hanyeni la tikweni kumbe a South Africa i vavanuna vo biha. Vavanuna i swibye leswi a swi fanele swi tekeriwa enhlokweni. Kambe tiva ku vanhu lava va rhandziwaka ku nga ri na ti-condition emisaveni i swilo swimbirhi va ri n'wansati na mzana. That's why u kuma ku n'wansati hamba nga tirhi wa rhandziwa kuma vukati mara n'wanuna loko nga tirhi a wu tali ku rhandziwa because yi nge provide hi leswi society yi nga xiswona. Ene vavanuna vo tala va tshame va provide va va kahle va beriwa mavoko mara namuntlha va hundzuke swihlekisi namuntlha va peperiwa ku fana na mavele namuntlha va va vanhu. Siku rin'we Khalanga loko xikombo a xi ta teka vavanuna hinkwavo siku rin'we xi teka vavanuna hinkwavo for 2 days ku sala ku ri hava n'wanuna la tikweni. Loko hi vuya la a wu ta swi vona ku vanhu vo tala va ta swi vona ku n'wanuna na nkoka. Ni hela kwala ni Khalanga. Ya ni mitwe loko ya ta ku vulavula na dokodela Makhuvele ita yisa mahlweni nhlokomhaka leyiwani kambe sweswiwana hi vulavuleni timhaka ta G20 andhakala ku Sesilili va byela ku manga misava awara ya n'we ta emsekweni ya Sesilili hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Loko hina ha ri la hi swilo leswa hina swa ku n'wina varhangeli va hina a mi hi korhokeli motama mi yiva mali kunene va ta ku byela ku mbuti dya la yi nga khungiwa ko i timbuti vo hi swona butse meri va ri yini loko wo ri varhangeli lava va yiva timali va ta ku byela ku mbuti dya la yi nga khungiwa ko i timbuti varhangeli lava. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM 13 timinete ntsena kuphela vona ya 12 mhaka ya nkoka swinene ya vaxinuna leyi fanele ku yi tlangela yo tanihi vavanuna ku
tanihi va xinuna ku xana ha swi vonaki leswi swi nge le ku endlekeni kumbe a hi swi voni xana swi na mhaka ke kumbe a swi na mhaka i tin'wana ta timhaka leti kumbexani a hi ta fanela hi ti languta ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo kambe hi leyi mhaka leyi ku vulavuriwaka yona ya timhaka ta G20 i nhlengeletano leyi nga koho namuntlha leyi nga ta va hi kha yi nge le ku yeni mahlweni a Rio hi lava ku ta landzelerisa sweswo hi languta ku mina na wena kwala hi nga kona lava hi dzika nyana hi languta ku xana loko mi kha mi langutini ngopfungopfu ka timhaka teti ta ku ve va lava ku lwisana na vusweti byi lebyi nga nghenisiwa hi vamani eka byona i mhaka leyi lava ku va hi vulavula hi yona mingiseri wa Munghana Lona FM nongonoko i Afrika wa vulavula na ri teka riqingho rero kambe ndaka khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Sweswo mingiseri wa Munghana Lona FM akume na rintlhanu timinete ku bela wara ya 12 loko mbona vanhu va kha va tsutsuma va ya matikweni man'wana va suka ka matikweni man'wana va ya ka man'wana i timhaka titi ta vurhangeri bya matiko ya hina va lava va teka swiboho swa ku va ku hano hi ta lwisana na byo vusweti lebyi hi ta lwisana na tiko ro fana na Mozambique xikombiso i tinku leri ka ku tumbuluka ku timhaka ta gas leyi venge gas yoleyo yi nga vuyerisa tiko leriya kambe a ri le ku vuyeriweni nchumu vanhu va le ku hluphekeni sweswi va kha va tsutsuma va fohla tidirata va ya a va fohla hi ku swi lava vanhu lava i mhaka ya ku vanhu lava va nga va rhangela a va le ku ndleni swona leswi va fanele va endla swona loko mi languta ni ta nyika xikombiso hi tiko leri nga kwala tlhelo ra Zimbabwe loko mi languta i rin'wana ra matiko lama nga rhanga mahlweni hi vanhu lava nga timiliyonere hileswo mali yi sukile tikweni yi ya hlengeletana ka vanhu vo karhi tiko ri sala ri ka ri hlupheka hinkwaro fambani ka kokwani Google mi vutisa ku tiko leri nga rhanga mahlweni timhaka ta timiliyonere va mani a hi amukeleni mingiseri ka 0860002543 wo sungula hi lowu nhlekani njhani mahashwane hi pfokele hi nga vona papa iko I can't hi active citizen la ku vulavula hi G20 yeah loko ni twa va ku na ku switwa hi khale la ka mahungu lava ku Ramaphosa kumbe Afrika hi yoho yi nga ta va yi khome yi ri president swi leswi tsundzuxa nkarhi luwa a ku ri World Cup loko tata awadiwa swa ku World Cup yi ta hostiwa la South Africa se ni swi vona leswaku va tiva swa ku leswi South Africa yi nga ha xiswona a ku na muhlovo wa munhu wa ku a nga kona la South Africa hambo lava munhu wa ku basa wa n'wi kuma la South Africa wa ku basa pa sweswi nyana yi nga tata G20 ta hostiwa la vakulukumba lava ti-politician se va endle ma-business ntsundzuka la Mpumalanga na Suda loko ku ta endliwa a World Cup 20 a ku ri na business yin'wana a va ku dial a lady loko va ta vakulukumba lavawa loko lava mhlovo wo karhi wa n'wansati wa ku etlela na yena a wu endla ri wu kuma nambara laha tihoteli leti va nga ti endla lava mapolitiki va foneliwa va tata dilivheliwa n'wansati va endla leswi va endlaka swo va ji sweswo swinyana yi ta ka G20 va lo tematini sweswinyana a hi leswi nga ta fika swi vulavuliwa hi ku sweswinyana ku pfumala ka a mati kwini hi nga developa njhani leswi ku pfumala ka a nhluvuko laha Zambia yi nga hlakala yi nge te taniya yi nga pfuniwa njhani Zambia hi ku la Zambia la a ku fanele ku ri na mall la vanhu lava va hlupheka loko la ku ta yimela taxi u ya mall mi le ku humeni se ni nga hlokomhaka vuyani mi nyikile xikombiso ku va hlupheka mi nga sunguli ku hlamusela swa Zambia a hi yeneni ka leyi nge le ku vulavuleni yona swi nga leswi G20 leyiwa ku lotiwe meno ku se va sungule mabusiness swa ku va endla njhani laha Zambia va endlisa ku yini ku va kuma mali swa kumeka late leswaku G20 leyiwa a yi fumisa voho a ku na nchumu lexi nga ta endla ku xisiwana xa mina wena u nga muti xi nga kuma ku pfuneka G20 leyiwa yo tela ku tatisa vanhu lava va taka hi le matikweni le handle ku va ta phema la South Africa va nga phema njhani ni mi twile va ta phema
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ene vativi va ko hi we 0860002543 ayi amukeleni n'wana mingisirilo nhlekani papa mina Mfukele hi pfukele minjhani buti Mfukele man Bootpret topic leyi ta ku nona yi vava ngopfu kahle kahle ka hina ma-Afrika why ni vula leswi Bootpret ne hi nga va hi humini aka ku coloniziwa hi matiko ya vupela dyambu kambe ntiyiso lowu nga helela a hi se huma tilidara ta hina Bootpret leti ti hi fambisaka i vanhu lava va nga ha ri ndzeni ka xidziva xa colonization. That's why loko mi vona va ni kuma switulu ku hava lexi fambaka because bona va hikuva a ri lidara mi ta kuma ku u va a ri tiko ro karhi ra ha ri na xavi ka tiko ra Afrika ku ri swilo swi nga fambi kambe ku benefita yena a ri yexe ivi swi va olovela ku loko mina sweswi no va president ya South Africa swi nga ni olovela ku ni ya tlhela ni ya kuma citizenship ya le Switzerland ivi vana va mina kumbe na family ya mina va nga vi kona la South Africa va kuma va karhi va tshama etikweni rin'wana ra le handle ivi hina hala kaya hi karhi hi hlupheka that's why na swiboho swa vona leswi va swi tekaka Bootpret loko mo swi languta a hi swa ku benefitela vaakatiko lava hina hi va fakaku eka switulu i swa ku endla vanhu lava va nga na vona aka ku phusha leswaku vaakatiko va hlupheka va kota ku benefita hikuva va make sure ku vanhu lava va nga hlawuriwa va nga parliament for an example vana va vona na vona va nga hlupheki na loko ku ntiwa leswa ti-tender system ti famba hi layeni ya vanhu va lava va nga parliament and then rixaka leri a ri fanele ri benefita kumbexani hi pfuxiwa loko hi ri ku hluphekeni swi tsandza ku va ta fikelela ehansi laha hi nga kona because va fanele va rhanga va nweka sure ku maxaka ya vona va humelela that's the real problem leyi nga kona eAfrika loko mi vona sweswi a Zimbabwe na Mozambique va karhi va hlupheka mara tilidara ta vona for example Mugabe ina swilo swo tala ngopfu na kwala South Africa una swo vana va yena va tshama la South Africa mara vanhu va Zimbabwe va le ku hluphekeni na Zimbabwe mina nga gwa na yena nkarhi loyi a vabya i tsutsuma tekwala mara hi yena president why a nga ndi ku na ti-resources ta ku loko a vabya yena tshunguriwa a Zimbabwe ma swi vona that's why hi ngo blamana but ntiyiso i ntiyiso kumbexana loko a ko cinciwa maendlele ya ku hlawula ti-president ta Afrika maybe va ku loko ku ri u fanele ku nghenela nhlawulo ku va president u rhanga u komba xo karhi lexi u nga na xona va twisisa ku fana na le USA a wu vi president i nga kombaka ku na mabiliyoni yo tanihi kwini so mina ni ri swona ni nga va president ya South Africa hikuva ni karhi ni tirhisa vaakatiko ni fikelela position loko ni fika leyi ni tlhela ni kota ku va rivala hi leswi nga ku humeleleni Afrika se ku hlupheka Afrika swi nge heli sweswi langutani matiko yo fana na va Nigeria matiko lama nga na oil ya xiyimo xa le henhla matiko yo fana va Angola matiko lama nga na oil loko mi fika ko ma swi vona ku ayi swa ha ri ku tikeni mi languta Democratic Republic of the Congo ku na swicelo hinkwaswo leswi mi nga swi lavaka kambe a ku na nchumu lexi xi hluvukaka kambe loko mo vutisa mi ku a Angola i mani munhu wo fuma ku tlula mpe va ta ku n'wana Jeff Verman Savimbi mi ti vutisa ku njhani Pana futhi loko mbalavula hi Angola Bootpret Savimbi fele kwini a ya fela handle se a vuya a taravuyela ku talahliwa i tshike vu president loko a luza a ya tshama handle loko a lova i vuye loko a lova because swilo swa yena hinkwaswo swi investe ehandle loko mo languta matiko ya West Africa Nigeria Congo va rich hi oil leyi tekiwe ya ku ni tekiwa yi famba ya ka matiko lama ma nga hi colonize mara vanhu a vele ku swi voneni ku ha still colonize as Africans maswitisi vo voni nga ku se humini ka nkarhi wa hi colonize hi Western countries mara hi ntiyiso a hi humanga hambi ku ri hina a South Africa hina swicela swa hina swi hlatsuwa kwini na handle swi kha swi veyita hi durhela gold mara hi karhi hi cela kwala South Africa ma yi vona so ku na loyi a benefitaku why loko ku ri hi ku mpela lava va nga hi susa aka avuhlongweni
va nga endli ku swi cela leswi hi swi endlaku hi swi kota ku swi hlantswa kwala kaya ku va na tifeme to ti tirha kwala kaya na vanhu va kuma mitirho munhu un'wana na un'wana a hluvuka va tsandze yini ku endla sweswo se va nge swi koti because bona va le ku benefiteni a ni ngo veri van'watipolitiki va hanya hi ku vona n'wehe mi ri swisiwana mi kota ku hi yo mhaka va ta kota na ku mi byela hi ta mi nyika mati hi ta mi nyika tiyindlu hi ta mi nyika yini ngome to tshama mo nyikiwa masiku hinkwawo kambe mi swi ri tani khensini tlhelo ra n'wina but okay khensini potret inkomo papa khensa 0860002543 un'wana mi yingiseri hi loyi ni hlekani Hayi minjani Potret? papa mina hi pfukini minjhani Epfukina aloba papoloza kwini umlambi engobeni lamajosi. Khale. Antizi man Potret makale ya G20 lokuruku I makale yi nga ta ku loko va yini va lava rhumiwa va hina kwaleni va South Africa hikuva va hlawuriwile kumbe hi mhaka ku va tiko ra hina na rona ri hlawuriwile kumbe ri va ri kona ri nghenelerile swi na nkoka ngopfu ene swi na ku va hi na xidzinyana na hina ku hi tikuma hi ri laya mara swilo leswi swi nga ta planiwa kumbe swi nga ta vulavuriwa kumbe leswi nga ta twananiwa swona hi laha loko hi vuya matikweni ya hina tani ku ri G20 swi ta hi pfuna hi mhaka ku loko ho tlha hi swi tirhisa ku ya hi leswi a swi fanele swi endlisa hi swona ma swi vona kumbe ku ngetelela ka leswi hi ta hi lavaka swona kumbe hi xotaka swona ku nga ri ku hunguta hi mhaka loko ma languta tiko leri ra hina Potret ri le henhla ngopfu ka swilo swo tala in terms of economy 99 kun'wana na kun'wana ra wela so mara mina wa rinsekiti ya mina I ku varhumiwa va hina kumbe varhangeri va hina lava va nga ku hi rhangerini va fambaka va nghenelela ka timhaka to fana na teso swa ti-GN swa ti-what sorry swa G20 swi va swi na nkoka loko a va fika va swi endla vona ni Potret kombela ku mi nyika example example leyi van'wani va khoma kahle kumbe hi nge va khomi kahle na mara ni laha hi mavonele ma mina vona ni tiko ra hina ka education ta vulavula ngo education ku na mathicara ku na madokodela lava nga na PhD hayi madokodela medicine ku na yini lava nga dyondzeka va nga na swilo hinkwaswo lava va endlaka ku tiko ra hina ri va ri kahle va producer ku loyara va producer ku dokodela va producer ku engineering mara loko mo langutisa vanhu lava va nga hi rhangela va tikomba hi nga ku va na greed ngopfu because a va hleketeleli vo vanhu lava ka education vanhu lava va mi kuma ku vonani xikombiso I thicara ni mina loyi ni na vana vanharhu or mune laha a ni fanele vona mina kumbe government wu plana ku mathicara vana va vona va fanele va ya ti-university for free hi mali leyi nga generate-weni la tikweni ra hina mara a swi endliwi swilo sweswo because vona va rhangele phambili va la ku dya va tata I nga tirhi matamatisi I tsandzeka ku endla xixevo mathicara ni va twela ngopfu siwana mbilu ya mina yi vava ngopfu va ta na ti-excuse ta ku va tele ngopfu va fa va tshikitshina ku ku retrenchiwa na swiyini hambiloko ku ri ku va ta indirect hi ti-part time 99 vana vanhu vo tata va na swilo leswi swo khomeka ku swi vulavula ka mfumo a va fanele va va seketelela ma swi vona vona I tirha hi matamatisi I tsandzeka ku endla xixevo n'wana wena I producer vana madokodela I producer mara vana va wena xi ti humesela swimalana swa vusiwana a ni tivi swi ri ku swimalana swa vusiwana mi ta ni khomela a no swi tiva na muholo ya vona ya yisa n'wana a university kama un'wana swa vava Potret se loko ku ri ku mi seketela ya G20 leyi hinkwaswo va ya what leyi va endlaka va yi plana va tshama na hansi va endla ku ikhonomi ya hina yi tlakuka swi va swi ri kahle na hina swa hi tsakisa loko ni ticara ka hlupheka a nga na n'wana wa wena mara I producer loyara mara a nga swi kotisa n'wana wa wena university mali ya leyitsongo yaliya yi tlhe phechapechana wa xota wa kolota inkomo Potret ni mi twela bota khensa 0860002543 hey ya xiyimo xo tika lexi xiyimo xo tika n'we mi ri yini la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona naswona vativi va koho hi wena I 10 minutes ntsena yi nga se ba awara ya 13 awara ya 13 mahungu misava kusuka kwalano hi bula na va ka Eskom ku na vanhu va nge le ku rileni hi timhaka ta gezi ngopfungopfu ka xifundza xa hina ndzhaku ka loko ku hundze xidzedze lexiya hi lava ku ta twa kahle va ri ku endleke yini va fika kwihi mintlhontlho leyi va hlanganaka na yoho yi na timhaka ta ku khupuka kusuka ka mangheniselo ya gezi ya ku sungula ku ya ka lama hi nga ka wona ya KRN2 ya khupuka njhani hi ndlela yeleyo kasi yin'wana mhaka hi yaleya ya load reduction hinkwaswo sweswo kwala ka Munghana Lonene FM andaka mahungu ya misava ya awara yan'we kambe ke ya ta tlhebula na kambe na dokodela Makhuvele u ta va kha hi pfuna hi mhaka yaleyi hi vulavulaka hi sweswi kwala hi nga ka yona la yaleyi hi vulavulaka hi yona ya timhaka ta nhlengeletano leyi nge le ku yini mahlweni a Brazil a Rio de Janeiro laha ku nga le ku lulalweni timhaka ta ku loko se ku khupukeriwa ka Afrika-Dzonga hi nga ta yi ri president ya G20 2025 swi vula yini
eka timhaka ta ku lwisana na mintlhontlho leyi vaaki va nga langutana na yona ku katsa na vusweti ivi swi hi vutisa xivutiso ka wehe ku xana loko hina hi ri tikonkulu Afrika hi ta huma njhani ka vusweti lebyi loko mi kha mi languta hasahasa leyi nga le ku endlekeni ka tindhawu to fana na va Sudan va South Sudan mi languta kwala a Nigeria mi languta a Congo Democratic Republic of the Congo mi languta va Angola mi languta Mozambique mi languta Afrika Dzonga mi languta Zimbabwe mi vona nge ti ta huma njhani laha hi nga ta ku se hinkwerhu ha dyela kambe n'wana mi yingiseri hi loyi inhleka Hayi loseni Mthondolovana. aye papa Hayi na ipukile. akhenza Mativa khalanga va nga politiki va Afrika a va le ka yona business yo kota ku lwa na vusweti. Ku na verse yin'wana nga ta yingele Bibeleni leyi nge ku rhukaniwile n'wanuna loyi munhu loyi a teka ku tshemba ka yena a ku veka ka munhu. Nga vile ka Jeremiah loko ni nga hini. Mina no ta edanyana ntlhanu ku yisukuriseni miri ku rhukaniwe yini ku rhukaniwile munhu loyi a teka ku tshemba ka yena a ku veka eka munhu. Hey. So mina ntlhanu ya mahlweni ku ntayi edanyana kwalaha ka yena ntlhanu ku katsa na loko munhu a tshemba na n'wa tipolitiki. hikokwalaho ka yini Va n'wa tipolitiki khalanga mi tshama mi tlangisa nkandziso wun'wana wa mfundhisi kwalano va vula swimbirhi va ku na ku hambana exikarhi ka n'watipolitiki na murhangeri. N'watipolitiki ntirho wa yena i ku va a langusa ku a nga endla yini ku va a wina election leyi taka so that a va a tshama ka power. Ku vule na hi tsundzuka nkandziso lowu va ku murhangeri kahle yena i langusa ku a nga endla yini leswi nga ta pfuna rixaka ku ya amahlweni se no khota manjeni leyi tlangisini nkandziso lowu. So loko wo kota ku tisa sweswo tanihi vaakatiko especially va Afrika van'watipolitiki a va le sayitini ra hina hi ta hanya kahle khalanga because a hi nge vi na ku langutela ko karhi hi tshama hi kha hi va na ti-disappointment. Mina ni va tshembi khalanga se a hi fanele hi fambisana njhani tanihi tiko laha hi ku loko hi landzelela sweswo swa mfundhisi ntshaho lowu mi nga wu tshaha ni wu tivaka kahle na mina swi vula ku a hi fanele hi nga va tirhisi van'watipolitiki naswona loko mo va languta minkarhi hinkwayo kana anekeni na sweswi loko mo vutisa n'watipolitiki mi ku i busy yini i ta ku byela ku heyi ni le ku voneni ku 2029 kumbe 2026 hi languta njhani yi ta lava hi va hindle yini ku hi 2026 hi ta va hi ri na xikweleti xo tani hi ku tanihi tiko vana va ta va kha va dyondzisa ku yini ku ta hayi a hi swona a va yi ngheni khalanga. So vonani ma vona ni ta tirhisa rito ra xilungu mi ta ni khoma hina ni nga tivi ra Xitsonga ni ta ri tirhisa njhani politics va yi ringisensile khalanga leswaku va yi vekele tindlopfu ku vanhu lava nga handle lava nga kota ku rhana tiko hi ndlela rati va nga koti ku tinghenelela tipolitiki khalanga hi ku a va lavi munhu laya. Mina hi ku ya mina van'watipolitiki khalanga ni va pasa milawu yimbirhi ntsena. Milawu wo sungula wo kota ku nawu lowu wu kota ku va tifumisa na tifemeli ta vona. Wa vumbirhi wu kota ku vona va tisirhelela loko va ni leswi huma ndleleni hi leswi loko hi ku ya hi loko ni nga swi vonisa swona wu sune ku landzela tipolitiki ni swi vonisa sweswo khalanga. ene loko mo languta loko va kha va gangisela tivhoti ka matiko hinkwawo va vula xixin'we loko mo languta hi okay a hi languteni hi nga nyika xikombiso hi Afrika-Dzonga loko va gangisela tivhoti ta 2024 va vule leswi va nga swi vula hi 2021 kumbe hi 2020 kumbe hi 2019 va vula sweswi va nga swi vula hi 2015 kumbe 2016 se so xin'wana khalanga matimba tanihi rixaka hina wona ku kahle ku va ku lexi matimba lama hi nga na wona i ku va hi susa this political party hi vekela yin'wana so swa tika khalanga ku huma ka xiyimo lexiwani swa tika swinene unless swi nga tikuma hi ndlisekweni hi ku loko mi ku hi cinca political party ya ka yin'wana swi vula ku swa hi tshama hi ri ndhawu yin'we exactly hi tshama hi ri ndhawu yin'we i matimba lama hi nga na wona swo swa ni swi voni ni hi votini ku humelela GNA ivi ku va na GNU so hi ta jikajika kwalaya khalanga hi ta jikajika kwalaya especially ka tipolitiki ta Africa because Africa a ni tipolitiki ta khwiri khalanga so unless maybe
a ni stima lembe la nga ta fika ku cinciwa yona milawu leyi ku n'wa tipolotiki loko a fana nghena khala ngi fana wa nghena khome xo karhi ku fana matiko mo fana na vo America i nga fiki laya i nghena hi tipolotiki ta ndlala ku loko ni huma laha ka 5 years leyi se ni va ni kolekte yini mi vule marito man'wana mo ku a mi tshama na siku na ringe mi twa ku n'wana president mani i dokodela i engineer i accountant or whatever wo twa ku ti-businessman ti-business woman va tshama ku va Dubai kwini ma swi twisisi so leswaku swi vula ku ta fanele ku tirhiwa hi ku kumbexani na hina tani hi vaaki hina hi va vekaka vana a hi fanele hi vilela loko ni ri Zimbabwe ivi ni vona president loko a vabya a rhurha a ya Afrika-Dzonga a hi fanele hi ala loko ni ri Afrika-Dzonga ni vona munhu a rhurha ya kun'wana a hi fanele hi ala ku hiwe i dya sweswi i hi dyisaka swona ni tsundzuka ni kha ni hala ku eteni khalanga mina ni dyondze hluvuka xikolo ni tsundzuka principal wa yena the late ni nga va pinto ni nga votani hi vito a swi onhi nchumu hambi ka mi nga va vuli hi vito hambi mo va vula hi vito a swi onhi nchumu a onhangi nchumu impela kha the late principal Nkonyane ni vana va vona hinkwavo khalanga va nghene exikolweni lexiya xa so a swi tikomba ku va na ku tshemba ku xikolo lexi xa swi kota ku va xi nga humesa vana va right hi ku hinkwavo khalanga ni va tivaka vana vanhu dyondze na vona hinkwavo a hluvuka na mi twa swi vula ku i ntiyisi ngopfu na mi twi na mi twi both mina cancer 0860002543 salad mina timbiri na hafu hi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava hino mose se Lilian Hlavangwani ka ba itweni n'wana mi ngiserile nhlekani ka nhlekani minjhani Bookpet papa mina hi pfukeli n'wina minjhani la hi pfukeli loko mi hi bela riqingho ha cancer insona ya swilo leswi mi vulavulaka hi swona sweswi swa ti-G20 na timodeli leti va vulavulaka hi tona na vusweti lebyi va nga va herisa byona ko talatala Bookpet a hi swilo leswi swi khumbaka hina vaaki ni nga mi nyika na xikombiso xin'wana a mi ke mi vulavula na tatana Bascop Makamu loko va vhakile Egypt leyi loko vulavula na tatana Bascop Makamu a va ya ka project ya swin'wana swa ku fambelana na ku aka kumbexani ku antswisa timhaka ta tiyindlu hi maendlelo mo karhi leyi va endlaka ka ti-deserteni mara loko ma swi tsundzuka le Bookpet xo nga vulavula hi xona xa number 1 i ku va a business opportunity yo xavisa nyama yo xavisela nyama you know what number 1 va loko i swin'wana swa leswi va nga kombisa ku swin'wana swa leswi tsundzuka leswi ni swi vulaka mara swin'wana swa leswi hi nga swi voni ku loko mo mi ri na tihomu ku haleye mi nga kota ku vuya mi ta xavisa haleni sweswi va vurile kambe a swi ri swa exactly hayi no kombeta kuno loko mi ta swi langutisa kahle kuno let's say a no swi tiva mara loko mo cheka ku i va mani ti-building experts or the-building analysis leti va fambi na tona ti-analyzers leti va fambi na tona leyi mi ta kuma ku it's very few or none mara a va ya va vulavula hi timhaka ta vuaki i va mani ti-technologies leti a va na tona leti a fanele ta kota ku ti vuya hala kaya ti ta implementa ku hava landzelerisani ku ta timhaka ta nyama loko va ya approach va mani ka minkarhi leyi taka ti tele ngopfu ti-business Bookpet kwele mi tshama kona hala ka va manghena purasini or kwele ka xikundza hala hi tshama kona va kona vanhu va ku xavisa matamatisi va kona vanhu va ku xirima swa tinyala mara because swilo leswi vanhu va fanele va swi xavisa va fanele va swi xavisa hi line ya munhu wo karhi loyi a fanele a gainer something mi ta kuma ku gasi rinene ra matamatisi va ri tirhela ku vava instead ya ku va va ri xavisa hi 200 maybe va xavisisiwa hi 75 rand munhu loyi yena a nga na business connected somewhere ku ri matamatisi lama ma xavisiwa kwihi yena a ri xavisa swin'wana swo 500 rand vusweti bya mi vulavulaka hi byona mi hleketa ku bya hela rini ni metweli but minkarhi wo nga ni vondoka yimani kuma mahungu ya misava ni khomeleni mutubuto wa mina kambe a mi ta na tlhelo rin'wana ra nkoka swinene awara yan'we mahungu ya misava na sesi Lilian Hlavangwani nhlekani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi nhlekani Bookpet muhumelerisi na vayingiseri Bookpet xirhalanganyinkulu ka matiko ya Afrika matiko ya le Western ya hi lwisa hi xihina la a hansi la ma endla ku ri ku hi nga twanani ya ta kota ku luta swilo swa hina va fika va kha va tshembisa vurhangeli swilo swa le henhla na tindlela ta ku ri ku va ta va pfuna njhani eka mimiti ya vona
ivi hi ku tshembisiwa swilo sweswo va humaka ku tirhela rixaka va koka kokiwa hi tinhompfu ematiko ya le western. Lomu langisa matiko lama hengo ma hluphekini la Afrika hi lama swi nga oloveki ku ri ku va koka kokiwa hi tinhompfu hi matiko ya western. Lama vongo vutomi byi kahle hi lava koka kokiwa ku hi tinhompfu hi matiko ya western. King Khupani ka Mningisi Block 3 inkomo. Nhlekani Botpet mina ni la ku teka la ku famba hi la ni vona ku hinga ku vanhu va ku tala a va yi tivi constitution ya tiko. Leswi humelelaka swa swiphaza na leswin'wana swa tindzamazama swi dyondzisa swinene vanhu constitution ya tiko leri a va yi tivi. Vanhu va tlheleli ku ya hlaya constitution ya tiko leri a yi arisi ku munhu loyi a taku hi le handle a nga fiki le handle xiphaza, ende a yi vulavuli ku munhu loyi a nga xigevenga i fanekele a dlayiwa. Munhu un'wana na un'wana right lava taku lava nga ndla va taku va ta ndla swiphaza swa pfumeleriwa sweswo. South Africa it's for those who live in it. Loko munhu a za ta laha i hanya kwala ntsena a ri nawini wa register ndla xiphaza. So a swi lava hi dyondza hi tiva ku a yi le ka sayiti ra hina constitution ho yi celebrate mhana hi ri vanhu va ntima yi tirheli inkomu. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Ku twisa swin'wana ka valava va Eskom especially na ku vulavula hi office leya ka Malamulele. Tolo ni ku ni ya ku registereni ka sweswiya swa ku update swiboxana swa kona. Loko ni fika le ka Eskom le loko ni layina ni nga ni layini swin'wana swo ma 3 to 4 hours. Loko ni fika le ndeni le Cecilia a yi teka mita number leya a ba sweswi a nga ba swona a swi vona la a ku xiboxana xa wena xi blokiwini hi timhaka ta ku ri a xi xavi gezi a xi xavi right through gezi. Ni pfumeleni swa ku gezi a xi xavi right through hi mhaka ku ri ndhawu leyi ni tshamaka ka yona a yi tshami munhu. So loko ni xava gezi ro ri kota ku layita ntsena, mara record ya komba ku ri n'hweti leyi nga hela ya October ri xaviwile gezi ra 50 rand. So loko va ku ve ni fanekele ni humesa 6,000 hi timhaka ta ku xibokisana a xi xavi right through gezi ku ve ni a ku xavi munhu a ku tshami munhu a ni ta xava gezi ri tirhisiwa hi mani inkomu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra Vuntlhanu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Mela ku nghenelela ka le ya matekisi yo Botpet leswi swi nga hala ka patu ra hala kusuka miya ka Hlomela yi Botpet taxi ta hala a ti tali ku ri ku lava va yimaka kunene hi minenge Botpet va hindza lava va nga lo tshama ende loko mi complaina eze vakhandziyi va ri ho chika i ta xava movha wa wena ku ri ku a hi na ti-rights hina ka ti-taxi ta hala ka vandindana va mahlati Botpet. Hayi leswi swi nga hala no a swi tshamisekangi ku ri ku na loko yo tshuka yiwa siku rin'wana Botpet mi ta swi twa ku vanhu lava a va ri ndzeni ka taxi liya a va ri 60 taxi leyi rhwalaka 14 wa vanhu ti-taxi ta hala Botpet a ti tali inkomu. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Swi le ku hi hlupheni swinene and it's about time ku na switwa Matsonga Machangana ya ka hina hi dume swi swa kahle ha cina na vanhu va swi tiva ku hina swigaza Monday na Tuesday na Wednesday na Friday na Saturday i swa hina sweswo i ndhavuko wa hina a hi wu promoteni ku ha siku lero ka hi nga cineki mara a hi cineni hi wisa hi ta hi languta timhaka ta service delivery vanhu va ka hina hi nga cina masiku hinkwawo Monday to Sunday na hi le ku cinena hina mhaka gungula ntsena loko hi vuya hi pati ri nga lunghangi ku hava nkarhi ro hi tshamaka tani hi rixaka hi vulavula loko ku ri ku va lava ku hi kombetela ku hina tribalism a va teka hina va tatwa swirilo swa hina hi nga chavi ku pumbiwa ku hina tribalism swilo swi nga ri ku fambeni khalanga. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula.
0860002543 nongona ku Africa wa vulavula mina ni khalanga Pat Mathebula xiphemu xa vumbirhi lexi na nkonoko eka nhlekani lowu se hi tsutsumela ka vaka Eskom va vulavuleriwa hi murhangeri wa vona Amopani nkulukumba Brian Ndubani hi vo hi vulaka na vona nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa ku kahle swi le ku fambeni njhani ku ngo twala swirilo swo hambanahambana kusuka ka timhaka ta hoyi leyi nga va ko endzhaku ka loko ku ve na xidzedze ku ya ka timhaka ta ku khupuka ku ya ka KRN2 na timhaka ta load reduction tin'wana ta timhaka leti hi lavaka ku va hi bula hi toho nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM Ndubani nhlekani yi mamukereli ka Munghana Lonene FM Inkomo muhaxi ya mi xewetana ku xeweta vayingiseri vaka Ndubani i va mani kahle ai loko ni vona xivongo lexi ni ku ai swi talani swi twisisa kahle la vaka Ndubana ni nga ku hi Matsonga lawa hi nga tala hala vo Akhonoku vo Akhonoku ku ya vo Laido sukutaniya va tikumeka tindhawu to tala va Ndubana va hinkwako na le Joni va kuma ku va ku ri Ndubani kumbe ku va ku ri swin'wana ku fana na hina mi nga ta twa van'wana va ku hayi i Mathebula loko ti ta hala va ku hayi i Mukansi loko ta hala va ku hayi i Makaringi loko ta hala va ku sweswo hawa hina xivongo i Ndubani na tiva ku vo tala va vutisa ku no vo Ndubana mi huma kwini ku a mi talanga impela a hi talanga a hi hangalakanga swinene mara hayi va Ndubana va le Akhonoku a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowuwani a hi sunguleni hi ku mina tinhlokomhaka nkulu leti ni lavaka ku hi famba hi tona i tinharhu ya ku sungula i ya ku n'we tanihi Eskom mi hi byela ku endzhaku ka loko ku ve na hoyi liya ya ku ve na moya wu nga onha wu mi siye mi ri njhani no muhaxi ndzhaka xidzedze lexi xi nga hi hlasela hi ve na ti-damage swinene leti loko ni languta ka tin'wana tindhawu a hi kota ku va hi hatla hi va pfuna mara ka tin'wanyana tindhawu swi hi nonon'wele ngopfu ti-area leti kotisaka ku fana na vo Giyani leti a ti affectekile swinene muhaxi so mara ni la ku vula ku since xidzedze xi sungurile xi hundza hi tirhile swinene ku va hi pfuna ti-customer ta hina to tala kambe loko hi kha hi vulavula namuntlha mi le ka xiyimo xa njhani loko a mi lava ta swi ndla hi ti-percent a mi ta ku loko ku onhaka ku ri 100% mi le ka mani hi ku lulamisa hi ku lulamisa muhaxi hi ku tinyungubyisa hi matirhelo ya hina hi nga va hi tshame ka 98%. Okay. Lava va nga va ku va ri ku va khumbeka hi timhaka ta ku kegezi ka miganga ya ka voho mi nga va tsundzuxa ku va endla yini? Lava va nga na ti-problem muhaxi eka lowu nkarhi kusukela le ndzhaku va nga humelela mahlweni va tihlanganisa na hina hi ndlela leyi. Hina call center ya hina leyi va nga yi fowunelaka va kuma ti-reference number. Hina ti-office ta hina swi ya hi ku va le ka tindhawu tihi. Hina ti-office ta hina leti ti nga pfula va nga ti endzelaka va kuma ti-reference number. Hina technology muhaxi leyi hi hlohletelaka ti-customer ta hina ku va yi tirhisa hikuva yona u tshama kaya u tirhisa smartphone u kuma reference number within 2 minutes. So hi yin'wanyana ti-technology leyi hi tirhelaka swinene hi hlohletelaka ku ti-customer ta hina va yi tirhisa. So nakambe loko va ri na ti-reference number mi kuma ku i ti-reference number leti se ti nga na nkarhi ti nga attendiwi. Nakambe va nga ha tihlanganisa van'wanyani lava hi pfunanaka na vona hi tirha swinene na makhanselara ka tindhawu to tala hikuva va kota ku va hi fikelela etifonini na ma-WhatsApp hi van'wanyani lava va nga va pfunaka ku va hi rhumela ti-problem ta vona ku hi ta kota ku va follow upela maxi. Ni la ku hundza le mavhengeleni loko se ni vuya ni la ku vutisa ku i ncini xi endlaku ku vanhu va tikuma va tele ngopfu lomu tihofisini ta n'wehe ni swi vonini leswi a hofisini ya n'wehe a Giyani ni swi vonini leswi a hofisini ya n'wehe a Tzaneen van'wani va za va pfuka va ya hi ma 2 na mixo
kule ku ndlekeni ka yini sweswiwani leswi endlaku ku vanhu va tala ngopfu lomu ya tihofisini ta n'wehe kambe ni khomeleni tani ni sungula ni hundza laha sweswo mingisero mugena lona FM 20 timinete ntsena ku bele awara ya 13 na kulukumba Brian Ndobane vona va suka ka Eskom a Mupane but Brian a yeni mahlweni ku loko mi ka mi hlamula xivutiso lexiwani mi va mi ni byela ku tani hi xifundantsongo mi fika kwihi timhaka leti ta ku khupukela ka KRN2. Oh yeah, no ya khensa inkomo muhashi ya mhaka ya KRN muhashi hi sungune na yona ndzhaku swinene hi kha hi hlohlotela ti-customer ta hina tin'hweti leti ti nga hundza hi kote ku va hi pfuna ti-customer ta hina to tala hi ku va hi va converta kumbe hi va migrata ka KRN2 so lowu i nkarhi wo hetelela lowu hi nga na wona hi yona mhaka mi vona ti-office ta hina ti tele swinene hikuva ti-customer ta hina na pfumela ku na ku chuha ku kona ene lavo tala ni vulavula so ni le ka tin'wani ta ti-office ta hina laha hi khaka hi pfuna ti-customer ta hina mi kuma ku va pfuka nampundzu muhaxi va ta fola va tlelela kwala ene loko mi cheka mi kuma ku va migrate-we khale already va le ka KRN2 so ni hlohlotela ku ti-customer ta hina before va ta ti-ofisini ta hina a va xavi gezi va cheka la swilipini swa vona muhaxi ku tsaliwe KRN ku na TI ku na SGC ku na KRN vona a va languti la ka KRN loko yi tsale KRN1 hawa va nga ti ti-ofisini ta hina loko yi tsale KRN1 hi kona va nga ta ka ti-ofisini ta hina loko yi tsale KRN2 va nga ti ti-ofisini ta hina ene naswona xin'wanyani muhaxi ku na lava mi kumaka ku va xava gezi a ri ngheni i ti-customer leti hi va amukelaka hi lavaka ku pfuna vona ngopfungopfu ku hi va nyika leswi hi swi vitanaka ti-KCT ku va kota ku va va hoxa a gezi ra vona so hi yona mhaka I think vhiki leri muhaxi ti-office ta hina hinkwato ku busy swinene ti-customer ta hina va tele hikuva va phenika ku hi ti-24 ya pfala a va nga ha ta kota ku xava gezi se swi vula ku loko muakatiko a ni rhumele papila a ku minjhani Bootpet ni tisa ku vilela ni muakatiko wa le Nkowankowa vatswari va mina va timeriwe gezi ku ve a va xava ku na maveriveri ya ku kusukisela hi ti 24 November 2024 loko u nga rejistarangi xibokisani xa wena xa gezi loko u ya xava ti nge ngheni mara my parents a ri ngheni loko va recharge a ni koti ku twisisa ku humelele yini tolo papa va ye a Tzaneen Eskom hi 2 AM va ya twisisa ku humelela yini hi xibokisani xa vona inkomo i ri la ku va xikala vito munhu loyi kambe mi nga se n'wi hlamula ni le ku tweni swin'wana ka ku loko a za ni tsalela email kambe a ha tirhisa rito a ku maveriveri a ni tivi i vula yini hi ku swilo leswiwani khale mi kha mi vulavula hi swona swa ti 24 ta November kambe mi nga n'wi hlamula mungu yini loni a nga wu rhumela papila leri hi nga va hlamula ku loko va xave gezi kumbe va tsandzeka ku xava gezi a va endzeli ti-office ta hina naswona hi na tindlela ta thekinoloji ku loko va ri committed hi mitirho muhaxi a swi bohi ku va endzela ti-office ta hina va nga tirhisa Alfred chatbot ya kota ku va yi va pfuna hi ti-KCT leti hi nyikaka ti-customer leti ti endzelaka ti-office so mara hambi swi te tani muhaxi hi ku engeta na ku tiyisisa swinene ti-customer ta hina ku kota na vakokwani va nga ti ti-ofisini va nga zanga va xava gezi va testa kumbe va cheka ku ra nghena kumbe a ri ngheni un'wana nkulukumba hi ka hi bula na yena i tshahe khale ka mutirhi wa ka Eskom ku nga tatana Thomas Ceko a ku hi nkarhi wa voho loko vanhu va va na xiphiqo xa gezi a va kota ku endlela miganga mi fika mi ta a hi nge mi ta ka Siyandhani mi fika mi ku Ndavezitha hi na nxaxamelo la wa vanhu va la tikweni ra n'wehe ku xava vanhu vanharhu gezi lava n'wana va le ku xaveni gezi hi yo mhaka vanhu va ri ka leswa load reduction kumbexani ni hlamuseleni timhaka teto ta load reduction ivi mi ni vuyaka ku hikokwalaho ka yini hi ku hehliwa ku n'wetani hi Eskom va mi kha mi swi tiva ku i mani a nga xaviku gezi hikokwalaho ka yini mi fanele mi timela muganga hinkwawo mi nga timeli vona va lava nga xaviku gezi
ya muhaxi ni pfumela ku mi ni vutise swivutiso swimbirhi ene ni rhandza ku swi hlamula hi swimbirhi ka swona. Ya i ntiyiso muhaxi ti-mobile office i mhaka leyi hi nga ku yi endleni na namuntlha. Hi na tindhawu ta ku fana na vo Vutlokwa ku ya le Polokwane leyi la hi nga establisha kumbe hi nga endla ti-mobile office hi ku languta mipfhuka, hi languta la ti-customer ta hina va tshamaka kona kule swinene na ti-office ta hina. So hi na tindhawu to tala leti tin'wanyani to ka ni nga ti-machine la hi nga pfulela ti-mobile office, hi nga rhumela na vatirhi kona va kota ku va pfuna ti-customer ta hina. So leya vumbirhi question muhaxi ya impela muhaxi mhaka ya load reduction hi tsutsume swinene hi yona hi kha hi dyondzisa ti-customer ta hina. Lexi xi endlaka load reduction muhaxi mi kuma ku ti-customer ta hi vo tala a va na ntiyiso a va xavi gezi. For instance hi languta leswi vo ngo i ti-feeder performance. Se swi vulaka ka feeder performance hi languta ku i nhlayo ya ku fikela kwihi ya vanhu lava xavaka gezi. Hakanyinginyingi na tiyisisa muhaxi vo tala a va xavi gezi, mi kuma ku loko hi languta ti-percent ta hina to tala vo 80 or plus minus 80% i ti-customer leti ti nga xaviki gezi. So hikuva hi protecta ti-transformer ta hina kumbe network ya hina, hi implementa load reduction. Tindhawu teleto muhaxi ti na ti-illegal connections to tala hikuva va nga xavi gezi, ti va na ti-fault to tala. So mi kuma ku tanihi khampani or tanihi Eskom hi kumeka hi spenda ngopfu swinene hi ku replace na ku lunghisa ti-fault leti ti nga kona, hi lunghisela ti-customer leti ti nga xaviki. Hambi swi te tani muhaxi hi ntirho lowu hi nga wu endla swinene, ti-customer to tala va khomisana na hina loko hi kha hi endla ti-audit va hi pfulela hi nghena, ene vo tala va kha muhaxi va sungula ku xava gezi, hi vona improvement swinene eka tindhawu to tala. Kambe ke a hi vuyeni ka liya ya ku hikokwalaho ka yini mi nga yi ka Nduvani mi ya va timela vo va ri voxe? Mi tshika mina ni nge le ku xaveni gezi la tlhelo hi ku mi ni le ku xaveni n'we mi hi timele kweni 5 ro famba hi laha hi nga kosi. A mi ndli ku mina ni vheni kwa swantswana mi ni joyina va le va ka Nduvani musi maxangu lama va ka Nduvani va matwaku na mi ni matwaka ku fana na vo. Ya muhaxi ku ya hi xi-business loko that's why ni vulavula hi feeder performance because feeder yo fana na substation leyi supplyaka ti-customer to hlaya swinene ma swi vona. So swi vula swa ku muhaxi loko wo kuma ku ka feeder mina 5 wa ti-customer leti xavaka mina 500 wa ti-customer leti ti nga xaveki, impela muhaxi ku famba mi timela hi wun'we nkarhi n'wanyani swi nga mi tekela 6 months hikuva ma ha nghena 500 houses, mara hikuva nkarhi wun'wanyani mi tima feeder mi kota ku va mi khavhara tindhawu to tala and then mi kota ku va mi vulavurisa ti-customer mi ti hlohlotela ku no sungulani ku va mi xava gezi. Ene naswona loko mo languta muhaxi xikulukumba ngopfungopfu loko hi swi veka hi xilungu hi protecta network. So swi vula swa ku minkarhi yaleyo hi timaka hi yona ya vo 6 5 to 7 in the morning ti-peak hours, mi kuma ku minkarhi leyi ti-feeder leti or ti-network ta hina ti feyilaka swinene hikuva hi ri na nhlayo leyi yo henhla swinene ya ti-customer leti nga xaviki gezi. So hi yona mhaka mi kuma ku hi tima gezi hi minkarhi yaleyo ya ti-peak hours ku va hi safeguard network ya hina, but nakambe hi hlohlotela ku ti-customer ta hina sungulani ku va mi xava gezi ku mi nga timeriwi. Ka Ndengeza a ri fambile ka Mavuza Ndengeza scene twe ku 98% a lava ku kamba ku hi vo va nga mhaka leya ku hi ze hi tala va ri lunghini. Hayi futhi ka Ndengeza muhaxi mataku loko hi vulavula hi Giyani loko hi vulavula hi Giyani ni lava ku Giyani ni lava ku mi nyika
overview kumbe mi nga se nyika overview yaleyo yi mani teka tlhokomaka ta mahungu ke ku ndlela ko hi nga hlwerisi lava va tlhokomaka ta mahungu ivi n'we mi vhata mi nyika overview ivi kusuka kona ni ta kata ku tela Kingsley Makhubele nongonoko Afrika wa vulavula ehafu ku bile awara ya 12 na kota ku twa ka ndengedza hi vo vanga tona ku hize hi va lava ka Eskom ke le ka mavuza leyi kambe siku ni twa ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta va yimisekweni nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hetseleni tatana Ndobana a mi lava ku ta nyika xifaniso xo angarhela hi timhaka ta Giyani andhakala ku ni mbutseko ka ndengeza se swi tshamisekile ya kumbe ni sungula hi yona muhaxi ndengeza ya ku va pfuna hi kote ku layita hi Friday vhiki leri nga hundza hikuva ku ri na ntirho wo tala swinene hi kote ku va hi tirha hi ku khomisana na vatirhi va hina hi kota ku va layitela gezi mata ku loko mo languta Giyani muhaxi Giyani a swi tikile swinene tindhawu to tala ku ve na damage swinene ndzhaka xidzedze mara hambi swi tetani muhaxi hi pfune ti-customer to hina to tala loko mi languta a ku ri na ti-area ta vo Xinkukwana leti hi nga kota ku ti pfuna vo Mavalana vo Swikhonyana vo Babeni vo Phakane vo Xitlakati va Matsotsesela vo Mxiyani Mbedle Ndoloka Mageva Ndzumeri Nhlakani na Maswanganyi i ti-area leti hi nga kota ku va hi va pfuna muhaxi laha hi nga tsaleliwa kona hi lwaka ku va hi va pfuna Ngongongo hi la nakona hi tirhaka kona ku hi va pfuna hi hetisela laha na laha ku nga sala na le Bulhoeko hi laha hi hetiselaka laha na laya loko mo languta ti-area leti ni nga mi nyika tona hinkwato muhaxi a ku nga ri na gezi ene hi vulavula hi ti-customer to tala swinene hikuva tilayini a ti wile muhaxi so impela hi tirhile tanihi Eskom ku va hi pfuna ti-customer ta hina lava a va affectekile se mi hetsela mugwini Brian hi minete leyi ni nga sala na yona mi ri yini ka rixaka loko tiko ri nghenini ka load reduction ra huma swa koteka ku tsheva ku hayi sweswiwani se ra huma no load reduction muhaxi yi possible hikuva hi khomisana na vaaki va hina or hi khomisana na ti-customer ta hina load reduction swi possible ku va hi va humesa ka yona mara lexi ni lavaka ku siya vayingiseri na xona muhaxi hi kombela swinene ti-customer ta hina ku before mi endzela ti-office ta hina Eskom xavani gezi hambi mo xava ra 20 rand mi cheka ka swilipi swa n'wina ku mi le ka KRN mani before mi endzela ti-office ta hina hikuva vo tala lava endzelaka ti-office ta hina vakokwana va fika va tlela lavan'wani va vabya machukele loko se hi kha hi va pfuna hi kuma ku va pfuniwe khale hi KRN a va ri hava problem mara va te va ta etelela Eskom so hi hlohlotela ku ti-customer ta hina tanani ntsena loko mi nga koti ku hoxa gezi hi ta kota ku mi pfuna inkomu muhaxi tatana but Brian hi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina kusuka ka Eskom vana siku lerinene Ndobana i khensile muhaxi inkomu na le ka vayingiseri inkomu sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM inkulukumba Brian Ndobana kusuka aka timhaka ta eka Eskom ntshemba mi pfunekini n'we ya miri laha hi timhaka ta gezi KRN2 hi laha hi khupukelaku koho va pfala hi ti 24 tirhisane timhaka ta social ta internet ivi mi kota ku ololoxa swiphiqo swoswoleswo hi vulavuleni dlambadlambeli timhaka ta G20 a hi laveni vativi va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku antswa ku yi hi pfuna yini G20 leswi va nge va ta lwisana na vusweti ku ve ko tala van'wani va vo hi vo va hi hoxaka vuswetini lebyi va vula yini dokodela Kingsley Makhubele hi vo va nga lalala yinini ku va va bula na hina dokodela Nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM Nhlekani Khalanga mi pfukile hi pfukile ngopfu xela n'wina mi pfa mi ni kalela mani laha ka xitulu lexa xa n'wehe xa brown laha ni ku mara dokodela
G20 dokodela yi le ku yeni mahlweni veri Afrika-Dzonga yi ta va yi ri president ya G20 hi 2025 kumbexana hi pfuneni ku twisisa ku va ka ku endleka yini la ka G20. Khalanga lembe leriwana ka G20 le ka tiko ra Brazil ku vulavuriwa hi swo tala ngopfu. Swin'wana swa swona i mhaka ya ndlala leyi nga kona la misaveni, vanhu lava tlelaka va nga dyanga swakudya. Ku na vanhu va 733 million emisaveni lava tlelaka va ri hava swakudya. Hikuva hi nga kota hinkwerhu misava yi nga swi kota ku ri vanhu lavawani va va na swakudya. La Afrika kona xiyimo xi bihe ngopfu Khalanga. Hi mhaka ku ri munhu un'we aka vanhu va ntlhanu va tlela va nga dyanga swakudya. So i swilo leswi va zamaka ku swi lunghisa leswi ku ri vanhu va kota ku va na swakudya. Swin'wanyana Khalanga i ku ri ku na vanhu va 2.8 billion emisaveni lava dyaka swakudya swo hava ti-nutrition. Swi vula ku ri a swi va pfuni hi nchumu swakudya leswi va swi dyaka. Number leyiwani i 35% ya vanhu emisaveni lava dyaka swakudya swo hava nutrition. Hi swona swin'wana swa swilo leswi va zamaka ku swi lunghisa a G20. Swin'wana i mhaka ya tinyimpi leti ti nga kona la misaveni. Loko mi languta declaration ya ti-leaders leyi nga kona leyi va nga yi humesa namuntlha Khalanga, va vula leswaku ri ku vulavuriwe ntsena hi swilo swa nyimpi leyi nga kona aka le ra Russia na le Ukraine na swilo leswi endlekalaka aka Israel na Palestina. But lexi nga lexi va nga chava ku vulavula hi xona i mhaka ya vo Sudan, Sahel, tinyimpi leti nga kona la Afrika ku vulavuriwanga hi swona. Hina hi yimele leswaku ri kumbexani varhangeli va misava lava nga kona laya va ta zama ku lunghisa swin'wana leswi endlekalaka la Afrika hi mhaka ku ri ndlala leyi nga Afrika leyi a yi fanelanga yi va kona. Afrika leyiwani yi na ti-mineral to tala ngopfu. Loko ma vulavula mi kutani kumbexani ni ta sungula no hundza le mavhengeleni dokotela hi ku hi le ku languteni loko vulavula hi Afrika i Afrika leyi vanhu vo tala va nge le ku hanyeni ka vusweti ti-mineral teti mi vulavulaka hi tona. A swo va xikombiso xa kahle xa kumbexani varhangeri lava loko va eka tinhlengeletano leti a va va langute ngopfu hina va langute vo vinyi ku tlula tiko leri va va ku va yimela rona ke. Ni khomele ntani ni hundza hi la mi ta vuya mi ni hlamula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi yo mhaka hi ri na dokodela Kingsley Makhuvele loko va twa vito ra Madiba va n'wayitela i murhangeri loyi a va ri kusuhi swinene na yena dokodela a hi languteni varhangeri lava hi nga na vona, hi languta vusweti lebyi hi nga na byona la Afrika. Hi languta rifumo leri hi nga na rona ku ya hi leswi mi nga kombisa swicelwa leswi nga koho kambe ha ri ku hluphekeni. A hi mhaka ya ku kumbexani varhangeri lava va languta vona. I ntiyiso Khalanga van'wani va tirhela xikhwameni xa vona. Loko mi languta xikweleti lexi Afrika yi nga na xona leswi va swi vitanaka sovereign debt, it's $1.3 trillion leyi hi kolotaka. Mi ti vutisa ku ri mali leyi yi ye ku yi Khalanga hikuva hi voni ntumbuluko lowu mali leyi a fanele yi endla a Afrika. Hi yona problem leyo. Matsundzuka mrhangeli wa khale wa president wa khale Thabo Mbeki u na panel ya tirhaka ka yona leyi langutisiwaka mali leyi nga yiviwa la Afrika leyi vekiwaka amatikweni le handle a Europe vo Switzerland kwihi. Va zama ku ri mali leyi vuyisiwa. Ku na swivulavulo leswi nga kona Khalanga leswi nge kumbexani vanhu lavawani fanele va nyiketiwa amnesty lava nga yiva mali va yisa le handle ku ri va vuyisa mali leyi la kaya. I problem ya ethical leadership yona problem leyi nga na yona ngopfungopfu la Afrika. Mara swin'wana swilo leswi vakulukumba lava nga hlangana le Brazil o varhangeli va nga hlangana la Brazil fanele va swi lunghisa i madzolonga leyi nga kona a vo Red Sea yona leyi problem leyi endlaku ku ri ku va na durha ka mafurha mi vona petrol yi karhi yi khupuka na parafini yi khupuka i mhaka ya blockade leyi nga kona a Red Sea. Ene nhlambale ngopfu loko ni langutisa declaration ya varhangeli ku hava xilo lexi va xi vulavulaka hi mhaka ku ri va ta endla ku ri madzolonga lawa a hela njhani le a Red Sea ku ri hi ta kota hina vaaki laha kuma mafurha petrol na parafini swi ehla switsanani ti-price ti ehla switsanani Khalanga. Loko mi nga vulavula mu kutani dokodela ni le ku languteni la ni languta ku va vulavula hi timhaka
ta vusweti ku ya hi leswi swi nga kombiwa kambe ke a ku vulavuriwi nchumu ku vusweti lebyi loko va lwa na byona va ta lwa na byona hi ku endla yini hi ndlela yeleyo ku ya amahlweni se xivutiso ku ta va ku loko va ku pfumala ntshamiseko kambe va nga vulavuli nchumu hi swona swi nga va swi vula yini ntshamiseko wa va vuyerisa kumbe wu ndla ku matshamelo ya swilo ya tshama ya ri tani nako loko hi ya ka 1 trillion leyi vulavulaka yo US dollars hi nga komba hi ku yi tirhe leswi ku hava leswi hi nga swi kombaka Khalanga a hi vulavuleni hi tiko ra hina la Afrika-Dzonga loko hi langutisa ku ri economy ya hina yi kule njhani langutisa na vanhu lava hluphekaka ku hava mati a ni yingisele nkulukumba loyi a vulavula na vona Khalanga va hlamusela hi problem ta magezi ta kwala no Giyani or Greater Giyani i problem leti nga kona hi fanelanga hi va na vanhu lava havaka mati vanhu lava havaka swakudya sweswi va havaka magezi tindlela ti nga lunghisiwi hi yona mhaka ku ri a hi tirhisi economy ya hina ku ri yi kota ku pfuna vanhu vanhu van'wanyana va tirhela xikhwameni xa vona ku yiva ka mali la misaveni i problem ikulukumba ngopfu Khalanga a hi la Afrika-Dzonga ntsena loko mo langutisa America va ri Khalanga fraud a federal fraud sulaka aka mfumo wa le America ku yiviwa mali leyi ringanaka 233 billion to 521 billion hi lembe i mali leyi yiviwaka swi vula ku ri ene kwala hi nge hi la ku kopela kona ku loko munhu a fana va president fana a ta khomenyana a ta ri billionaire kumbe yinini nako ka ha yiviwa mabiliyoni va yiva va ri mali ya malini kuna xile va xi vulavulaka lava le Eastern Cape va ri amanzi ya wele mfuleni swi vula ku ri mati a wela nambyeni loko ri hava u fana na mina u ri mbuyangwani u ta tshama ri hava nchumu va ta teka na leswi tsanana u nga na swona vanhu lava yivaka Khalanga va yivaka mali ya mfumo a hi vanhu lava hluphekaka i vanhu lava va holaka va amukela mali ya kahle va kota ku hanya vutomi bya kahle i leswi swi vitanaka ku ri i greed and loko yi nga lunghisi mhaka leya greed leyiwani hi ta va na problem i vanhu lava hi va khetaka hina hi va hlawulaka ku ri va famba va yimela a parliament va yimela kwihi aka ti-province ka ti-mayor hi hlawula vanhu lava hi tivaka ku ri va yiva loko yi nga yi tshiki ku hlawula vanhu lava yivaku hi ta tshama hi karhi ri ku hluphekeni service delivery never va kona Khalanga yona problem yi nga ta va na yona I think hina hi nga vaakatiko hi na mandla makulukumba yo cinca xiyimo xa tiko ra hina kambe loko timali leti va kha va ti yiva ti ya tirha kwihi dokotela loko ti vutseki loko i va na timali to tala ivi ke swi ta ku yini i greed Khalanga va tsaka ngopfu ku yi vona and mali leyo na hambi yi ri na ti-zero to tala a va koti ku famba na yona va ta yi siya la misaveni but vanhu lava yivaka a va yivi mhaka ku ri va hava Khalanga munhu wo fana na mina na n'wina mi nge ni nga vulavuleli n'wina ni vulavulela mina Khalanga loko mo wisa xipachi xa n'wina xi ri na mali ni ta yi teka ni mi nyika mara ni hava nchumu vanhu lava nga na yona va xava mabyalwa yo durha va xava timovha to durha va tshama tindhawini to durha and vanhu va karhi va hlupheka a va teki mali leyiwani va kota ku pfuna vana a xikolweni va ya xikolweni hi huma kwihi na kwihi laha hi humaka kona ka ti-village leti humaka kona or malokixi laha hi humaka kona a tiva ku na vana vo tlhariha ngopfu a hi koti ku va pfuna ku ri va ya xikolweni va kota ku va na future ya bright i greed ngopfu leyi karataka ngopfu se loko hi kha hi hetisela dokotela hi swihi leswi Afrika-Dzonga ka presidency ya xoho yi faneke xi endla ku cinca xiyimo ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka ta ku ku na mintlhontlho yo tala leyi matiko ya Afrika ya nga langutana na yona kumbexani loko se va ri presidency ya G20 yi ri Afrika-Dzonga swi nga antswela tikonkulu Afrika swinharhu swilo leswi mina ni swi vonaka ku ri Afrika-Dzonga fanele yi zama ku vulavula hi swona one Khalanga i mhaka ya xikweleti xa misava the global debt xi le henhla ngopfu it's 317 trillion ya ti-dollar leyi kolotaka ku kolota mfumo swikweleti leyi nga na swona hinkwaswo a yi swi koti ku endla ti-developmental goals hi kolota mali yo tani i xi xo sungula xi xa mbirhi Khalanga i mhaka ya
conflict madzolonga la nga kona la Afrika na tinyimpi leti ti nga kona fanele zama ku vulavuriwa hi swona ku vona ku ri ta lunghisiwa njhani ku vanhu lava endla ku hinkwaswo swi swa nyimpi swibamu na yinini swi endliwa hi vona vanhu lava humaka matikweni la nga developed i mhaka yin'wanyana leyo yin'wanyana mhaka ya artificial intelligence khalanga mavona ku ri ti-fake news na ku yiva ka mali ku tirhisiwa artificial intelligence has developed so much problem i ku ri hi hava ndlela yo controller artificial intelligence. And I think this artificial intelligence, now because we this a digital economy le ku vulavuriwaka hi yona yina swo karata ngopfu and ku hava policy na ethical swa kona i problem leyi nga na yona leyo fanele Afrika-Dzonga in my view must champion these issues. Dokotela nkhensa ngopfu ku va hi kota ku bula siku ra namuntlha mbana siku lerinene ku dya ku engeta ha ta twa loko se nenge wa G20 wu kandziya Afrika-Dzonga hi ta bula hi yo ku ya mahlweni hi vona ku impela swa ku navela loko hi nga na nkoka ka humelela ke ku lwisaniwa na yona ndlela leyi ku vulavuriwaka hi yona. Khensile dokotela. Nkhensa ngopfu Khalanga. Inkomo. Akhensa dokotela Kingsley Makhuvele va fikisa makumu ka xiphemu xolexo ya mavhengeleni loko se hi vuya ni kombela ku teka tinqangu tinharhu mune hi languta ku xana tanihi va xinuna hi tlangeriwa kenelake hi ku vona ka wena vunkoka bya hina bya vonaka na hi ku kusuka ka ku ya ka ku tala hinkwaswo swi lava hina kambe ha tlangeriwa kenela ke 0860002543 u nga tirhisa na mathevela dp@sabc.co.za era Afrika Mungana i X handle kandziyisa rito ka 0657443911 ndaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula swi le ku hi hlupheni swinene and it's about time ku na switwa Matsonga ma hlangana ka hina hi dume swi swa kahle ha cina na vanhu va swi tiva ku hina swi gaza Monday na Tuesday na Wednesday na Friday na Saturday i swa hina sweswo i ndhavuko wa hina a hi wu promoteni ku ha siku lero ka hi nga cineki mara a hi cineni hi wisa hi pa hi languta timhaka ta service delivery vanhu va ka hina hi nga cina masiku hinkwawo Monday to Sunday hina hi le ku cineni hina mhaka gungula ntsena loko hi vuya hi pati ri nga lunghangi ku hava nkarhi ro hi tshamaka tani hi rixaka hi vulavula loko ku ri ku va lava ku hi kombetela ku hina tribalism a va teka hina va tatwa swirilo swa hina ma hi nga chavi ku pumbiwa ku hina tribalism swilo swi nga ri ku fambeni Khalanga hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860002543 kulo wheel ka lexi ni amukela ku xoti nqingo antevo swi vula ku vavanuna a mi na nchumu a mi vileli mi tshamisekini a ku na nchumu lexi xi mi vavaku n'wanuna a nga rili n'wanuna i ngu kambe ku na muroho wun'wani xiloveni veri i ngune ya se n'wanuna i ngu i nyimpfu a nga rili hi yo mhaka ha mi vileli nchumu va ka hina kumbe mavilela 0860002543 isa leti mineta nhungu ntsena ku va hi fika lomu hi yaka koho ka nongonoko Afrika wa vulavula hi ndlela yele a hi ku tumingiseriwa mehe 08600044 hi ndlela yale a hi ku tumingiseri ku i angula ku yini ku ya amahlweni ku hi ndlela yoyole 0860002543 Ghana Field Gona rumele tweet ka X ane ni ta ani nga ta ihlaya hi ku kongoma ka mendavula hi yo i timhaka ta ku timhaka ta KRN2 i khale ka vulavuriwa hi to na ku khale ka ko ku vulavuriwa hi to va vulavula timhaka ta ku vaaki va fanele va ya cinca ku sukusela khale ku vulavuriwa hi swona se na xikongomelo nkulu xa namuntlha loko hi va vitana la a ku nga ri mhaka ngopfu ya yona KRN2 vo vulavula hi yoho hi mhaka ya ku swi khumba leswi va nge le ku vulavuleni hi swona a yi nga ri leyi a hi vulavula hi yona kambe hi yo mhaka na loko mi yingiserile a hi vulavula ngopfu hi yona hi mhaka ya ku i mhaka leyi mi nga byeriwa tanihi vaaki ku hi ku fika ti 24 mi fanele va mi tshamisekise swilo swa n'we hi ndlela yaleyo sa hi ku tumingiseriwa Munghana FM 0860002543 n'wana mingiseri hi loyi vavanuna mi vona ngeti hi le ku tlangeliweni kenela ke inhlekani
Second tatana. Ai. Mgombeli. Batomi n'wina ke? Izamile man. Akhenza. Man, ni tsakile namuntlha ndzi kota ku twa un'wana na vulavula leswi a ni tshama ndzi hleketa. Nkarhi wun'wana ni twi nga ku swo vona hi mina ni ri nexe ku i nga ka hi tlangeliwi ku enela man. Na ta ni kombela ku sungula hi ndlela leyi tatana. Yeah. Vavanuna mina leswi ni va vonisaka swona i vanhu va rirhandzu swinene. Vo hundzuluxiwa kwala vuton'wini hi swiyimo sweswi va hlanganaka na swona va hetelela va ri vanhu va languteka va ri vanhu va ku biha kumbe va languteka ingaku va na vuharhi ndzeni. Hikokwalaho ka mintshikelelo leyi vavanuna va hlanganaka na yona. Hikuva swilo swo tala loko swi humelela hala tlhelweni ra xinuna a ingaku a swi lavisiwi. Swo humelela swi hundza hayi swi humelele wanuna swi lunghini mara loko swi humelela hi hala ka tlhelo lerin'wana swa lavisiwa swi tlhela swi va na tinhlayinhlayo. Sweswi tiko ra hina ri na tona tinhlayinhlayo tlhangu ri tlhomiwa nhongeni ku la misaveni ro ri nga rhanga mahlweni madzolonga lama nga kongomisiwa ka vana na vavasati. Mara lama ya nga kongomisiwa ka vavanuna madzolonga a ni hleketi ya tshame ya lavisiwa ivi ku va na tinhlayinhlayo ti kombisaka ku vavanuna va nga va xanisiwa ku fika laha. Kambe ni ta ku yini hi leswi misava yi nga tshamisa swona. Loko ya hi ntiyiso tatana Thewu leswi ni kombela ku ni nga vavisi van'wana. Loko mafi ya vavanuna vo tala lava va nga ku fini a yo lavisiwa a mi ta kuma ku vunyingi bya mafi lama ya le mavokweni ya mindyangu ya vona. Vavanuna va dlaya hi mavoko that's why swilo swa vo swi kota ku vonaka. Ene ku va ku fikelele swiyimo swin'wana leswi ni nga swi tiveki swi fike njhani kwalaha mara mintshikelelo yi va yi ri kona. Yi za ku yi fika laha ka kun'wana ivi ya teka xihloka tsema nsati a hi swilo swa mahanyelo ya kahle. Mara loko wo n'wi landzelela a hi nga ti dlayi yena va n'wi khoma ivi a fika hola ku tshamiwa hansi va ya vutisiwa swivutiso. Ni nga kuma swilo leswi nga mi tsemangu na nhlana tatana Thewu. Swo tsema na nhlana leswi n'we mi nga ta swi hleketa ku i le ku hlanganeni na swona loko mi n'wi languta kha a famba laha exitarateni. A ni ta ku loko mfumo a wo hi pfuna ku na hina vavanuna ku va na ku hi tlangela nkarhi wun'wanyana hi nyikiwa chance kahle ku fana na sweswi namuntlha mi nga hi nyikanyana xinkarhana hambileswi namuntlha program a yi ri tight swinene. Vavanuna ha pfumala ku phufulela kona tatana Thewu ene kambe hi pfumala njhani ku ri ni kombela ku rito ra n'wina hi ku vulavula kunene. Ni ri hleketelela loko ku ri ka hi swona ni khomeleni kambe ni ri hleketelela ku mi nga mi ri mfundhisi hi ku twa rito ra n'wina. Kambe loko ku va mi yena va ri kwihi voho hi ku i van'wana va lava nga tshembeka ngopfu ku hi laha hi nga ya koho hi ya phofula hi fika mfundhisi xiyimo xi nga te tani nafa. Ni kombela ku mi hlekisa. Ni kulele kerekeni mina ni hambane na kereke sweswi na mina nga nkulu. Ni mi byela ku tatana Thewu va lava mi nge hi nga ya ka vona vatsongo lava hi nga yaku ka vona va ri vafundhisi va fika va hi pfuna. Vatsongo na vo va na mintshikelelo yona leyi ni vulavulaka yona. Un'wana wa mfundhisi tshame siku rin'wana ku ri na conference a ku wa yima wa vulavula ku karhi ku debatiwa hi ti-issue ta kereke. Loko a ku wa vulavula ka tshama hansi ku vulavula vavanuna vanene a phaka ka yindlu ya kereke. Hayi nemetwe imane hetsela hilo ni khensile papa ne khensi hayi 21 mengiseri i ta va ri wo hetsela nhlekani hayi pfukele n'wina minjhani but hayi komisa mina ni to tisa vona lerin'wana nga ri zona ne na vavanuna ku va kuma va kha va tikeriwa sweswi ku nga ku na moya lowo vavasati loko vo tshuka va joyini vandla ra tipolitiki kumbe leswa meeting swa muganga va ri va leteriwa kumbe hi maendlelo ya protection order mantiki ivi va dyondzisa protection order or loko kuma ku n'wansati a divorce n'wanuna or a va na n'wanuna ku nghena protection order i xitsongwatsongwana xin'wana xi kele ku dlayeleni swinene
hikuva loko va nghenisa politician daliya mi kuma ku ri va famba na i munhu loyi a famba na macontract timichinini vanhu lava munhu loko a sukile laha mutini a yina ni politician va na swiyimelo swa ku na kilo tingana wa ha lavekela ka wena matisisi va sukile u vona movha ya munhu wa contract ro karhi u pakile laha matisisi kambe xivutiso lexi hi vutisaka xona heri mi vona onge tanihi va xinuna mi le ku tlangeriweni kenela ke sweswo i mintlhontlho leyi mi nge le ku hlangana na yona tanihi vavanuna kambe ku tlangeriwa ke mi le ku tlangeriweni kumbe mintlhontlho yaleyo yi nge mi le ku mi tshikeleleni ke mintlhontlho tala le tlangeleni ka wena la botkate tanihi vaxinuna hi la ku tlangeleni ka wena la nemetweli bota mina a khensa swinene macomrades very macomrade mi tekela vanhu va hina ivi se mi va dyondzisa timhaka ta protection order katika man noko lo humelerisiwe nchidani Eric Mabasa mina ni khalanga pet mathebola mara nhleka lona na mi tiphina ku yingisela munghana lona FM ku ya amahlweni dzuma na mina noko lo landzelaka siku ra n'wana rivele rinene ka hisa la ni nga ko ku hisa swinene na kufumela ku ri kwala mi nga ko loko ku ka hisa mi ta tikuma mi ri ndhawini leyi nga hola mi nga famba ngopfu dyambyini naswona mi tiyisisa leswaku mi nwa mati ko tala ku ti hlayisa hi ndlela yaleyo siku ra n'wana rivele rinene tata eka Malamulele eka Mila ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela.